On je na tome vrlo često insistirao, to je govorio, budemo ljudi u svakoj prilici. I ne samo da je to on govorio, predlagao drugima, nego se trudio da i bude takav, da pre svega bude čovjek. Da je bilo više takvih učitelja u svetu, ne bi bilo ovoliko u svetu stradanja. A ti je, Pavle, bio naša savjest. Jedan sveštenik moj bi to rekao kada naša nebeska Srbija dobila pojačavanje. Krst patrijarha Pavla bio pretežak, ali on ga uspješno nosio zato što je bio Božji čovjek. Kad si se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako da kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. Kao što su i oni pre nas bili i otišli s ovoga sveta, otićemo i mi, ali da odemo onamo gde je Gospod Isus Hristos, Sin Božji, i gde su preci naši sveti. Da se ne posramimo ni mi pred njima, ni oni pred nama, i da se ne postidimo i pred njihovim i našim Gospodom. Ja sam rođen u blizini Čačka, on je bio u Blagoveštenju. I imao sam prilike još kao gimnazista da ga upoznam, kada je još bio civil. Tako da je uvek ostavio jedan divan utisak. Znam kako su ga drugi ljudi cenili i o njemu sa puno poštovanja govorili kao gospodinu Gojku. On je bio diplomirani teolog i imponovao je svakoj društvu i svakom razgovoru. On nije bio toliko razmetljiv u govoru, ali kada je dobijao priliku da govori, da priča, onda je to bilo ovako divno, mudro, pametno, da, i nešto što je se čestovalo. Njegova svetost i nije hteo da pridobija ljudi, da im pristupa na osnovu svoje titule, episkopske ili kasnije patrijarške, nego je hteo da pristupi uvijek kao ličnost, kao monah. Bio sam u 3. razredu bogoslovije kada je on došao 1 godinu koju je proveo u Prizrenu kao suplent. Tada sam ga bliže upoznao. Bio nam je veoma simpatičan. Bio nam je s jedne strane blizak nama, a sa druge strane ipak je bio toliko udaljen da je ta udaljenost kod nas izazivala poštovanjem. Ono što sam zapamtio u tom vremenu jeste da nam sa svima obraćao sa vi. To je za nas bilo ovako malo čudno, za razliku od drugih profesora koji su bili malo i strožiji i ne tako fini, gospodstveni kao što je bio otac Pavle, bio taj jerođakon. Pričao je dosta tiho, predavao nam je čak i pojanje, ostalo je u sećanju njegov predivni glas, imao je anđelski glas. I tu u pojanju nije mnogo davao glasa svom pijeniju, nego to je bilo vrlo pobožno i veoma precizno. Još hoću i ovo da kažem da u crkvi pevamo svi, učestvujemo u proslavljenju Boga. Gospodi pomiluj, znamo Tebe, Gospodi, amin. Ali i pri tome paziti da reči naglašavamo onako kako treba. Što pevati? Gospodi pomiluj, što mu je milu? Ko to kaže? Pomiluj me. Pomiluj me. Učestvovati u smislu, ne samo u melodiji i suviše glasu. Da nam se ne desi da nam sveti Ilija s neba opomene. Možda vaš Bog spava pa treba da ga vikom razbudite.
tu energiju više trošiti da nam bude smisleno što pevamo. Što ćemo pevati podaj Gospodi, kad treba da pevamo podaj Gospodi, podaj Gospode. Kod oca Pavla je bio to strogo definisano kako se koja melodija pevala. A onda nam je bio veoma simpatičan kada je posle časova nije se libio da svoju divnu odeću koju ima mantiju, koji je dolazio tip-top obučan na čas, van časova je oblačio svoju staru mantiju i onda nam je često puta popravljao ili struju, sjelice ili neke druge popravke. Nije se svega toga libio, tako da je to bio jedan živi primjer za sve nas kako bi trebali i mi da se ponašamo u svome životu. Vrlo često bi se desilo posle podne kad dođem da obiđem kapelu, da vidim da li je sve u redu, da slučajno nije ostalo svetlo ili neka sveća, zategnem patrijarha Pavla kako nešto sređuje u oltaru. Pa nemojte vaša svetosti, nije to vaš posao, to je moj posao. Neka vas očisteva. Vi imate dosta u kancelariji svoga posla, ovo ću ja da uradim. Prosto mi je bilo sramota. Uzme, ja nisam stigao da očistim kadionicu ili nisam čirak stigao da očistim od voska. Patrijarh Pavle će doći i da uzme, neka vas očisteva, to ću ja. Nije se libio ni kao episkop kada se crkva čistila da se nađe tamo da pomogne. Ima jedna anegdota, ali istinita, da se pokvario jedan oluk na eparhijskom domu. Niko se nije usudio da se popije. Našao je velike merdevine i sam je se popeo. Vrlo visoko bilo, drugi sprat visina. Jedan sveštenik sada je u Beogradu, on ga doveo u Beograd, malo u šali, možda i u zbilji, kaže prosvećeni, dajte mi parohiju u Prištini ili puštaj merdevine. I tada je on rekao, nemoj o tako neozbiljnim pitanjima da razgovaram na nekom ozbiljnom mestu. Tako odmah je to govorio. Pravedno rešenje za oba naroda koji žive na njemu mora se tražiti strpljivo, bez ucene i pretnji bilo koje strane, ali i bez kratkoročnih nagodbi. Kosovsko pitanje je u toj meri sudbinsko da ne može biti samo političko. Svi odgovorni za Kosovo i Metohiju moraju biti pitani, a ne pred svršen čin dovedeni. Srpska crkva, blizu 800 godina istorijski i ljudski odgovornija za staru Srbiju od sadašnje države, najmanje se pita za tu postojbinu svetinja koje su nam zavetovane. On je izvorni propovednik Hristov, iako je živeo u 20. i početkom 21. veka. On je premostio vekove. Duh prvoga veka, zahvaljujući njemu, bio je prisutan u našem vremenu. I naša je sreća da smo upravo bili njemu tu blizu i da je on bio pred nama, sa nama, da je bio naš duhovni otac. Hrišćanstvo nikada nije samo jedna nauka koja možda se nauči, ovako govori i piše. Hrišćanstvo je i pravoslavlje nauka kojom se živi svakodnevno. U porodici, u školi, u društvu u kojem se krećemo, dakle, da postupamo onako kako dolikuje pravoslavnim Srbima i Srpkinjama. Uvijek imati u vidu onu reč majke Jevrosime, majke našeg najvećeg junaka, kraljevića Marka. Nemoj, sine, govoriti krivo ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. Bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju ogriješiti dušu. Jedanput će smrt doći, bilo na koji način, a izgubiti dušu to je za večnost. A pred nama je svima besmrtnost i večnost. On bio čovjek od principa. Ono što kaže narod, ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. Bio je principijelan, veoma tačan pogledu vremena. U crkvi kad smo služili, mi smo bili otac đakon ili otac jeromonah po imenu ili sveštenik,
A van crkve uvek se sin obraćao sa gospodine profesore i tu je pokazivao jedno uvažavanje i poštovanje drugoga. Naš susret prvi dogodio se u našoj patrijaršiji. Uzeo sam tada prvi blagoslov od njega, rekao sam da sam određen da predajem u Prizrenskom bogosloviji. On je ulio u mene neku radost i ohrabrenje i rekavši da ćemo tamo biti zajedno. I zaista jesmo bili zajedno dugo vremena. To je jedan od najsrećnijih trenutaka u mome životu. Darove kojima nas je Bog obdario upotrijebimo na dobro i da uvek ponovimo opet reč Svetog Vasilija Velikoga, da ono što razlikuje čoveka dobrog od zloga, čoveka svetog i grešnog, to je veli ovo. Dobar čovek upotrebljava na dobro ono što mu je Bog darovao na dobro, a zlo ono što mi je Bog darovao na dobro, on okreće na zlo. Rekao sam, to je princip oni koji zastupaju etnički čisto Kosovo, koji traže etnički čisto Kosovo, to je Kosovo bez Srba. Rekao sam je to, ko je nas pre rođenja pisao, hoćemo se roditi kao Srbi, kao Albanci, kao Amerikanci, oni koji mogu druge ljude ubijati i terati samo zbog toga što nisu njihove narodnosti. To su neljudi, ako to bio da bio. Zemlja Božija je dovoljno široka da ima mesta za sve ljude, ako budu ljudi. Jednom prilikom zajedno smo putovali autobusom iz Prizrena za selo Mušutište kod Suve reke, da bismo odatle pešice išli za manastir Svete Trojice. Kada smo došli u manastir, ja sam očekivao da ćemo od sestrinstva i igumanije biti dočekani prvo u njihovom salonu, da ćemo dobiti priliku da se odmorimo, da popijemo čašu vode, ja kafu. Međutim, nije se tako dogodilo. Čem smo došli u manastir, bili smo upućeni na livadu koja je bila pokošena i na vrelom danu, negdje oko 1-2 sata posle podne, monahinje su kupile seno. Njegova svetost je prišao, uzeo grablje, drvene grablje kojima se skuplja seno. I počeo da radi, onako u mantiji i u kamilavici. Inače, bio nam je ovako uzor njegovo putovanje po eparhiji, ono što je i kod nas tada skretalo pažnju. On je bio jedini episkop, ne samo tada, to je bilo vreme ipak malo dalje i malo teže, nego i kasnije. I to je jedini episkop koji nije imao ni kola ni telefon u svojoj eparhiji. I ono što je imao jednu tašnu koju je putovao, svoj jedan kofečić gdje je nosio svoje odežde i mnogo puta je sam sedao na autobus i odlazio i kad se vraćao, sam se vraćao, imao jedan mali štab koji se služio. Tako da je potom nije bio poznat ne samo kod nas, nego kod građana Prizrena koji su ga veoma uvažavali i poštovali baš zbog te skromnosti. Bog je svima dao, obdario nas svojim darovima, uzdigao nas iznad svega živog na zemlji i očekuje od nas da te sposobnosti koje nam je on darovao na dobro trudom i upotrebimo. Može nas dovesti u pitanje ova reč. Uzmite od njega kesu i podajte onome što ima 10 kesa. I oni što kažu, Gospodaru, on ima 10 kesa. I reč Hristova. Svakome koji ima daće se, a od onoga koji nema uzet će se i ono što ima. Materialisti, ateisti, to nam navode kako smo mi, to je kako je hrišćanstvo. Evo obećava onome bogatome da će još dati, a u siromahu uzeti ono što ima. Tu nije reč o tome ni blizu. Reč je onome koji bude imao truda, koji se bude trudio
koji bude obazriv i pažljiv i veran Gospodaru, da će njemu Gospod dodati svoje blagodati. A onoga koji ne bude se trudio, ne bude imao osjećanja za dužnost prema svome Gospodaru, uzet će se i ono što je dobio, a nije upotrebio kao što treba na korisno. Njegov položaj patrijarha je za njega bio posve neočekivan i on nikada o tome sigurno nije razmišljao, niti ikada mu padalo na pamet da bi mogao da bude patrijarh. Pribrao sam se kada sam shvatio da primiti najviši čin znači prednjačiti u službi staranju, a ne u starešinstvu. Način kako je on izabran ne može se ničim objasniti nego zaista promislom Božijim. Posle mnogo krugova tih u biranju patrijarha, on je na kraju ušao kao treći i izabran i postao patrijarh. I taj način života kao patrijarh je produžio kao što je bio i monah, kao što je bio kasnije episkop i kao patrijarh. Srpska pravoslavna crkva nije bila i neće biti nikada nikome ropska sluškinja. To neće biti. Ona je služila dobru svoga naroda, dobru koje nam je Gospod pokazao i na koje nas je uputio. Srpska pravoslavna crkva je uvijek bila spremna da služi stvarnim interesima svoga naroda, da služi Bogu i bližnjima. Ja se nadam da ću uz blagoslov Božiji i pomoć svetih, uz blagoslov Svetog Save na čijem evo tronu i ja treba da sedim, da idem njegovim putem u onome što je dobro, sveto i čestito. Verujem da ću u vama, u sveštenstvu, monaštvu i blagočestivom narodu naći razumevanje i pomoć. Srpska pravoslavna crkva je kroz vekove i u slobodi i u ropstvu, i u ratovima i u drugim nevoljama uvek bila majka srpskog roda, bez obzira gde su Srbi bili, u Srbiji ili u rasejanju, u Albaniji, u Temišvaru, u Mađarskoj, bilo u Australiji, u Americi, bilo u Johannesburgu. Srbi su uvek osjećali srpsku crkvu i priznavali je za svoju majku, od nje očekivali majčinsku pomoć i ljubav. To treba svi mi, koliko do nas stoji, da održimo. Da je srpska crkva naša majka, koja je kada je bilo koje dete patilo, kada su njena deca patila, uvek patila sa njima. Kada su bila u radosti, radovala se. Ona je uvek bila kadra da ne samo rečima, nego i primjerom bude učiteljica i uzor sve svoje dece bez obzira gde su one. Vremena su teška i ozbiljna, ali verujemo da će Sin Božji, koji je sišao na zemlju i podneo sve nevolje i muke i na krst uzašao i bio raspet, umro ali i vaskrsao, biti sa nama i pomoći nam da krst koji idući za njim nosimo, uznesemo do kraja. Hristos rekao, ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i za mnom ide. Sveti vladika Varnava, bosanski svetitelj novi isto srpske crkve, je govorio kada je postao episkop, ja od danas se penjem na Golgotu i nosim krst svoj, golgotski, i moj život neće biti nimalo lak. Dakle, krst patrijarha Pavla bio pretežak, ali on ga uspješno nosio zato što je bio Božji čovek, zato što je sa Bogom sarađivao, Boga poštovao, Boga se bojao i nikad kim nije dvolično govorio. To je veličina tog čoveka, nego je svakome rekao istinu, mako to bio on u mantiji, bio u civilu, bio vojnik, bio predsjednik države, politička ličnost ili duhovna, uvek je saopštio istinu. Naš život je proticao proteklih decenija u velikim stradanjima, u burama, u nevoljama. Bili smo napadani od zla spolja i od zla iznutra. I zamislite da nije bilo takvog čoveka kao što je njegova svetost, naš patrijarh, koji je
podsjećao na to da treba da ostanemo ljudi, da se borimo protiv zla, opštega, bez obzira na to s koje strane ono dolazi, jer zlo je zlo. Zaista, najveći zločinci, oni su od Boga obdareni velikim darovima, ali ih oni upotrebljavaju na zlo i nesreću svoji bližnji i svoju najveću. A dobar čovjek sve čovjek upotrebljava na dobro i svoji bližnji, svoje porodice i svoga naroda, ono što mu je Bog darovao na dobro. Gospode, pomozi nam da uvek vidimo i znamo koliko si nas uzdigao od svega živoga i pomozi nam da to što si nas ti obdario uvek upotrebljavamo na dobro i svoje porodice i svoga naroda i svih ljudi i dobre volje u svijetu i dobro i nas sami. Bog vas blagoslovi, svako dobro da. Srećni smo što je Božje proviđenje u teškim i sudbonosnim vremenima za uopšte pravoslavlje, a posebno za pravoslavni srpski narod, Bog podario milost svoju preko ličnosti našeg najsvetijeg patrijarha i oca Pavla, što nam je dao takoga gorostasa, čovjekog malenog rasta, a velikoga i snažnoga duha. Kroz istoriju Svete crkve, ljudi malim rastom, Sveti Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, Sveti Jovan Zlatoust, bili su maloga rasta, ali snažni duhom. Imali su krotost evanđeosku, ali blagošću i krotošću evanđelja opominjali su ljude na činjenje dobra, da idu bogotražiteljskim putem. Takav je bio i naš najsvetiji patrijarh. Osnovna koncentracija svih njegovih propovedi jeste borba za Carstvo nebesko. Sve ovo što se događa u životu, i ratovi, i borba za mir, borba za pravdu, borba protiv ostavljenosti i očaja, protiv siromaštva, sve su to stvari neminovne. Sa njima se čovjek mora suočiti, ali one nisu cilj same po sebi, sami sebi, nego sva ta borba sveukupna treba da bude usmerena ostvarivanju Carstva nebeskog. Zapamtimo, braćo i sestre, hrišćanstvo i pravoslavlje ne znači pasivnost. Nismo mi ovce za klanje da čekamo da nas zakoju i koju, nego da se branimo od zla. Ali tako da se branimo da ne postanemo neljudi i da ne odgovorimo na neljudski, nekrišćanski, nesrpski način. To je poruka i predaka naših bacani u jame i oni žena i one dječice u jamama koji su završili. To, ako već mora da bude, da je 1000 i više 1000 puta bolje da postradamo kao ljudi, nego da ostanemo živi kao neljudi. Od 1991. godine, kada su počele nesreće za naš narod na prostorima bivše Jugoslavije, prvo počeo od Hrvatske, pa zatim Bosne i Hercegovine, pa do Kosova, od tada patrijarh Pavle je svakodnevno služio baš u ovoj kapeli. Prosto je dao zavet da će svakodnevno služiti. I nije mu bilo nikada teško, pa čak, iako to vremenski uslovi nisu dozvoljavali, čak i kad su velike hladnoće bile, jer ova kapela zimi nema grejanje. 2 puta je on dolazio u Sokol, tamo u moju eparhiju, povodom nekih svečanosti. I pričaju o sestre koje su namještale sobu, uopšte ni legao u krevetu. Cijelo je provodio na noć. Prema tome, kažem vam, on je davno bio žitelj gore neba, a među nama bio samo po sili prilika. Iako je i sve te dužnosti koje su ovdje bile obavljao uz najveće
sa najvećom odgovornošću i savješću. Danas u ovome svetu da uputimo sve svoje snage u pravcu kako bi postali ono što pravoslavni narod treba uvek da bude. Svetlo svetu i so zemlji, ovce Hristove među vukovima, ljudi i među neljudima. On nikada nije mnogo govorio, ali svaka reč, svaka misao je bilo na svome mestu. Kada neko nešto zavija, pa okoliša da kaže šta misle da kaže, tvoj govor i tvoje reči i tvoje pričanje ima mnogo logika, malo zdravog razuma. Dakle, uvijek je govorio sa zdravim razumom, ali koji počiva na faktima, na istini, na pravdi. Naravno, uvijek je to bila prisutna ljubav. Crkva nije nikakva politička organizacija da ona može vršiti neki pritisak, sem moralni pritisak. Ona ne može da vrši pritisak ni vojni, ni ne znam ja oružjem na ikoga bilo. Ona samo može da predlaže i da moli. Verovatno svojom iskrenošću, svojim čestitim životom u našoj crkvi rešio jedan veliki problem na najjednostavniji način. Da je ma ko bio drugi na tom mjestu, verovatno ne bi došao do tog zaključka, do tog puta, da taj problem reši kao što je to on rešio. To je pitanje raskola u Americi. Ne jedan put sam služio u manastiru Gračanici na Kosovu, zadužbini svetoga kralja Milutina. Ali današnji dan služenja u ovoj novoj Gračanici nesranjivo mi je više unelo u dušu radosti, što je, kažem i ponavljam, Bog nas udostojio da sagledamo potrebu i dužnost da prevaziđemo sve nevolje i sve neprilike kroz koje prolazimo i kroz koje prođosmo. I da, evo danas, Bogu se zajednički molimo. Danas se raduje i Sveti Sava i svi preci naši, što nas vide zajedno u jedinstvu i u slozi koju treba da održimo uvek i svakda i svakda. Gospod blagoslovio sve vas svakda, sada i uvek i vekove vekove. Patrijarh Pavle je tako mudro, tako jednostavno predložio, mada se mnogi nisu složili s time, da prekinemo svaki razgovor o prošlosti. Da pođemo od današnjega dana. Ajde da vidimo kako taj problem da rešimo. I hvala Bogu, završilo se na jedan najbolji način. Taj problem je tek prošle godine dobio svoj završetak. Tu je lični doprinos njegov. I da vas zamolim da to jedinstvo, slogu, osjećanje da smo braća i po krvi i po veri pravoslavnoj, da čuvamo i sačuvamo kao u zenicu oka. Ja verujem, braćo i sestre, da ćemo ipak biti mi dorasli svome vremenu i da ćemo iz njega izaći, ne samo opstati biološki živi, nego ostati kao narod Božji, a to je najglavnije i to je u našoj moći i to i Bog od nas očekuje. Bog vas blagoslovio i svako dobro darovo. Amin Bože. Amin rodu moj.
patrijarh Pavle uživao je poverenje, jer on nije se mnogo obazirao šta će ko reći ili kazati, tako da je imao tu hrabrost da uvijek kaže ono što misli. Bez obzira koliko se to nekom sviđalo, pogotovo u toj komunikaciji sa državnom vlašću. Tu on nije bio ne misleći o sebi, jer je znao i shvatao da govori istinu. Srpski narod mora da se uzda u Boga. Molimo se Gospodu da urazumi sve one koji nesreću nose ili seju među narodima, ali da urazumi i nas same, kako bismo se klonili svega što je neljudsko i nedolično. Kao oni sveti ratnici na našim freskama, budimo najodlučniji pobornici dobra u ovom sadašnjem svetu zla oko nas i u nama. Jer i zlo, kao i svaka sila za vremena je, zaslužimo da Bog bude u nama, pa će nam Bog i pomoći da se oslobodimo strahova, da se otvorimo svemu što vodi napretku i nadi. I za vrijeme njegovo, jako su mi svi mislili da on odi gore nebom, da živi više o nebu, njegovo hlebu za vrijeme njegovo, podignuto je u Beogradu skoro 20 crkava, novi, velelepni. Onda on je uspeo svojim autoritetom da vlasti umoli da se veronauka povrati u škole, što je, ja lično mislim, najveći doprinos našeg vremena. Onda on je uspio da teološki fakultet vrati da bude u sastavu univerziteta, jer je fakultet bio 53. godine odbačen od univerziteta Beogradskog. Mnoge dragocene stvari, i on bio je poluga za pokretanje mnogih velikih dela u Srpskoj crkvi, zato što ga je narod voleo i poštovao, i gdje se god je obratio, niko nije umeo da kaže ne mogu ili nema. Da podignemo i ovaj hram, ali nikada ne zaboraviti i ono što je uvek važno i uvek zavisi od svakog od nas pojedinaca. Da podignemo hram duše naše i srca naše, da vide vaša dobra dela i proslave Oca našega koji je na nebesima. A to je u rukama svakog od nas. Lepo je rekla i tačno jedna vernica na dan patrijarhove sahrane. Svemu dobrome što smo naučio nas je patrijarh Pavle. Ja ne mogu ni da kažem počivši. Za mene on sveti. Za sveti ova zemaljska smrt nije za njega bila kraj života, nije bila smrt, ništa ona nije u njemu našla. On je pre nije davno bio, on je živeo gore. On je ovdje samo po sili prilika među nama bio na nogama, inače on je i dan i noć provodio gore. Čitav svet, pravoslavni pa i hrišćanski, uvažavao njegove vrline i ljudske i svešteničke i monaške i uvek je govorio na način koji je on sam živeo. Kod njega nije bilo filosofija života. Da nešto predstavi lepše, savršenije nego što to de facto jeste. Dakle, jedan prirodan život, jedan normalan život, jednog normalnog čoveka, tako je živio i tako je svoj zemaljski život završio. U njemu se po proroku srela milost i istina, pravda i ljubav se zagrlila. Znao je i saglasno tome je živio da se zlo u drugima ne liječi i ne može izliječiti svojim zlom. Pravda Boga istinoga majke Jevrosime bila je mjera njegovog odnosa prema svojima i prema tuđima bez razlike. Istom ljubavlju je
volio svoj Bogom mu povjereni narod i svaki drugi narod, svakog čovjeka kao bogoliko biće i svako stvorenje. Patrijarh Pavle nikome ne sudi, on samo rasuđuje, poštujući slobodu svakoga. Trezveumni znalac ljudske prirode, on nikad ne povlađuje ni svojim ni tuđim strastima, zabludama i samoljublju. Čitavog života se trudio da ne bude nikome na teretu. Sve što je bio i što je imao, davao je drugome na prirodan, nenametljiv način, ništa za sebe ne tražeći. Svojim nesebičnim i nenametljivim življenjem među nama, više nego li svojim riječima, ovaj sveti starac i cijelosni čovjek crkve Božije Hristove probudio je, evo, ovih dana skrivenu dobrotu, čovječnost i bogoljublje i bratoljublje u hiljadama, u stotinama hiljada duša koje su ga na mrtvačkom odru prepoznale kao svoga najrođenijega brata, oca, prijatelja, kojih nikad neće zaboraviti ni ostaviti. Pa kakav je utjecaj patrijarh imao i kakav je ugled imao kod naroda, to se vidjelo toga dana. To je narod došao iz svih krajeva. Došao je Beograd. Nikoga nije ni primorao, ni agitovao da dođe, jel? I narod je pokazao u njegovoj sahrani, s njegovom sahranom, šta ceni. Kakve vrednosti uvažava i podržava. A to je ceni njegovu skromnost, njegovu iskrenost i njegovu normalnost. On je zaista bio čovjek, najnormalniji čovjek. Jeste, on je bio hrišćanin i to sa puno verom, s puno nadom, spreman da svoju veru potvrdi i čak stradanjem i mučeništvom. To je pokazalo u Kosovu. O patrijarhu Pavlu najbolje je rekao srpski narod kada je bilo njegova sahrana, osnovu upokojenja i na danu upokojenja i sve do njegove sahrane na reke naroda, a posebno sahrana je njegova i ono čudesno lice njegovo koje je lice svetitelja bilo dok je putao na lafetu od crkve Saborne do hrama Svetog Save i ovde. Vidjelo se da to nije običan čovjek, nego da je to zaista lice jednog svetog Božijeg čovjeka, novog svetitelja crkve Božije, ja verujem, jer lice njegovo je govorilo o njemu kakvog je duha bio. Patrijarh je Pavle jedno divno dete Božije. Patrijarh Pavle je učio nas, a sam je to govorio da mu reči budu blage, a dokazi jaki. Niko nije očekivao da se on dotakao do te mjere neke dublje žice narodne duše i da je probudio u narodu jedno dublje poštovanje prema svetinji, prema istini, prema dobru, prema nosiocima dobrote. Njegova sahrana je to posvjedočila i ovdje među nama, ali i na svjetskom planu. Svi su bili prosto iznenađeni tolikim i takvim poštovanjem njegove svetosti. Čak i čuđenjem, čuo sam i kod nas u nekim medijima, a u Evropi, kakav je to narod koji celiva i prilazi ruci mrtvoga čovjeka koji ga drži otvorenog u kovčegu danima, koji ga otvorenog nosi do hrama Svetoga Save i do njegovog groba. I to baš u vremenu kada je zavladala u svijetu pandemija tog novog gripa, gdje su mnogi i škole zatvarane i zabranjivani skupovi. Pa to mora, neko je napisao čak da to samo može lud narod. Ja kažem, pa jeste pomalo lud narod, jer narod koji se
očevidno koji se više boji Boga nego li pandemije gripe. Srpska crkva će još dugo i dugo živeti od njegovog imena. On je bio zaštitnik i ovdje na zemlji svojim molitvama pred prestolom, a pogotovo sad kad je gore, bliži Gospodu, kao što reče i mitropolit u svojom govoru, on je gleda Gospoda licem u licem i zajedno će sa našim svetiteljima, što znači, jedan sveštenik moj bi to rekao kada naša nebeska Srbija dobila pojačavanje. On je gore sad i zajedno sa Svetim Savom, Vladikom Nikolajem, Avom Justinom, mole se pred prestolom za nas, a pogotovo njegove molite su pred Bogom velike, jer on naš savremenik. On zna naše muke i probleme, zna vatru na koje se mi pečemo i mučimo ovdje i zna šta je srpskom narodu potrebno. I zato ja, kad sam čuo da je ošao, to je za mene bila velika radost. Dobili smo novog molitvenika gore. I samo da živimo njegovim putem i onako kako je on uputio nas i kako je on želeo. Da ga ne bi osramotili. Posmatrajući kako sada narod govori o njemu, jer to je veoma važno, da će tek buduće vreme, dakle ne vreme koje je pred nama, kazati ono što je najbolje o patrijarhu Pavlu, odnosno saopštit će istinu o patrijarhu Pavlu. Nekako je čudno mi, dok su veliki ljudi sa nama, možda je to i Božja volja, ne znamo veličinu tih ljudi, iz kojih razloga Bogu je poznato. Kada veliki ljudi odu od nas, kao što je patrijarh Pavle, kao što je bio vladika Nikolaj, kao što je bio otac Justin Popović, tek posle njihovog odlaska u večni život, u bolji svet nego što je ovaj, tek onda vidimo njihovu veličinu. Tako je i tako će biti sa patrijarhom Pavlom. Mi ćemo vidimo i sada i znamo da je on sveti čovek. Kako vreme prolazi, bit će to sve jasnije. Lik patrijarha Pavla sa vremenom neće bledeti, nego će sve više i više sijati. A njegova svetost je upisao sebe u život i u istoriju crkve zlatnim slovima. I kako bude vrijeme prolazilo, njegovo zračenje će biti sve snažnije. To uvijek biva sa istinskim i pravim Božjim ljudima. Radujemo se što je danas na nebu i vjerujemo da će Gospod proslaviti njega u carstvu svojeme, jer je on na ovome svijetu stalno proslavljao sa Bogom. Divan je Bog među svetima svojim. Bože daj da i naš najsvetiji patrijarh bude uvršen među svete praoce naše svetoga Save, Simeona Mirotočivog, cara Lazara i svi oni mučenika i stradalnika. Grobno mesto njegove svetosti postati mesto hodočašća, odnosno ostaće i rašće u tom pogledu veće mesto hodočašća. Kao što su druga mesta. Manastir Devič, u koji je njegova svetost često odlazio da se moli, ili manastir Ostrog i druga mesta gde su svete mošti naših svetitelja. On je na tome vrlo često insistirao, to je govorio, budimo ljudi u svakoj prilici. I ne samo da je to on govorio, predlagao drugima, nego se trudio da i bude takav, da pre svega bude čovjek. A to je zaista jedna velika poruka koju je on izrekao, koju treba sigurno svi mi polako da to ponavljamo i da se trudimo da zaista budemo pre svega ljudi. Patrijarh Pavle se tačno rukovodio onim rečima spasiteljem koji kaže: ko hoće da bude prvi među vama, neka svima bude sluga. Mislim da je on najpriznatija i najprihvaćenija ličnost u našem narodu u novijem vremenu. To poštovanje on je stekao, kažem, svojom čovječnošću. Kad si se ti rodio,
Svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako da kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi.